Mbeke ingi ni syabalukile muthangani museo na sya usya mwingi imwe yana inge 60 na inge 30. Munyanya wa ubo museo monthi wina ilungu 3 ngelekanio kitumi cha kutumia ngelekanio na uelesyo wa ingelekanio nthini wa ingelekanio Ngai ni wa mubuyi ula wathukumie na aete ngetha nzeo. Uelesyo wa ngelekanio ino withingilila iulu waitu yaani muthanga na undu twiyumasya kumwatia mwiai. Kitumi cha ngelekanio kitunenga ubungu wa usungio witu na unou wa mbeke ila ikuvuiwa. Ngelekanio ino yina nthanga sya vakuvi na isomo ya mbee. Masomo ni aya eli twibundiwa kana Ngai no tuolela usu wake na mivango yake ndivanguika ni mundu. Utonyi wa Ngai wa kuumba na kusuvia welekaniwa na mbua na ia ila ithea akuma itune na isioka akuo itang'ithitie nthi na kutuma sindu imea na kuya na ikasya ya ndumbeu ya kuvanda na liu wa kuya. Kuyana na ngelekanio niguo mbeu kaingi nivalukaa muthangani muthuku indi imwe nivalukaa muthangani museo na kusya usyao mwingi. Mwiai kwisila kanywani wa Mwathani Isaia asya no uo ndeto ila ninena yithiawa iilie ndikanziokia mana indi ikianisya undu ngwenda na kuyanisya undu ni mitumite ikianisye. Sumbi wa Ngai wambia wilie ta monzu indi wilie uthuimo vithe mundani kana mavia mathoa munene. Mundu au manyatia kila kindu winacho na kuwatia. Ndeto ya Ngai ti ya munuka tu, ni ndeto ya meko ya kumba na kunengane thayu. Tumiwa nthini wa kila undu wa utanu wa woo wa kuthaia kana kuvaluka wa muyo kana wa kimako. Ndeto ino ya Ngai nthini wa Yesu Kristo. Yesu ni ndeto ya Ngai. Ndeto syake meko make ni utumane wa Ngai. Thayu wake wonthe ni ndeto ya Ngai. Indi ndeto mavinda maingi yavalukile muthangani ute museo. Aingi ni malile kwiwa kana kuona. Ona atume ma Yesu mbeeni mayai muthanga museo. Thayu wa Yesu na wia wake wathelile na ntheko ya uvaluko. Vayai mutume woneka vakuve nake. Amaitha make ni mamuthekea na kumuumanga. Indi kavindani kau niguo mbeu yavalukile muthangani na yakua. Na ndeto isu ya Ngai yambia kumea ngoni sya andu. Ichambia ta mbeu ya kalatali ta mbota nini yeana na yathunga. Otondu kwa ilie ivinda ya Yesu na uo munthi kuilie. Pai kindu kisia usumbe wa Ngai ula wikutu ni ewe. Yesu ndanena na ngelekanio ni kana andu amwe maikamanye undu ni kwasya indi ni kana andu maswanie. Ala mekusisya indi maikuona na ni mekwithukisya na maikwiwa. Ti kwithiwa ni atumanu indi maikwenda. Mavingite matumo nundu wa kivuthia na wia. Nivo Yesu ukutavya ati imake inyue mwiathime nondu metho menyu ni mekuona na matu menyu ni mekwiwa. Athani aingi na andu angi aingi aseo metho ni mangai ni menda kuona na kwiwa indi mayanewa mwanya usu. Kwiwa maandikoni matheu ni kwithukisya na ngombi ngwe na kiliko kitenzika. Athime ni ala mena utheu wa ngoo ni moo makamwona Ngai. Keli kuelewa kila wewa. Karatu kwitikila na kutandithia kila waelewa. Na muthia kwitikila kwitu kwilika mwikalileni witu. Ni kwithukisya utekuelewa na ni kuelewa utekwitikila na no kwitikila utekwianisya. Kila kimwe ni cha vata uvosyoni na wovosyoni. Mbeu imwe syavalukile nziani vau vai muthanga ona vai kumea. Matu na metho ni mavunge na maikwenda kuthocha ndeto ya Ngai.
mbeu ingi yabaluka maviani meka muthanga kathike cia meaindi cia kosa kiwu na cia ungua ni sua. Asu ni ala mabatithwa kana mathi mboya kundu masanza mukavyo indi makomana na thina wa vanini maikwa ngo na maya uyithia voya ikwithukisya nesa kuelewa na kwiyumia kwa uo. Mukristo wa uo ndaciokaa itina ona anyamaua ata mbeu ingi ciabalukile miuani vandu ve iya yingi cianyitwa cioma. Andu ameua vo museo na nimekwenda kutwika akristo aseo indi no mekwenda uthui na motanu ma nthi ino vaitonyeka ukathukuma Ngai ukwatanisye na wendi wa syindu cia nthi ino motanu mayo na nzaa ya kuthaia na kwiyonania. Mbeu ingi ciabalukile muthangani museo. Muthanga uu ni ta mundu ula wiwa na kuelewa ni ndeto ya Ngai niwe ucia useo museo. Iwango si kivathukanio vata ni kumanyakana na leo kwata mbauya wa Ngai wendi wake na muvango wake no ukuyania. Ni bandu bakwanilike ivangoni ya Ngai nindonya kwasya etelanga kana ye indi usungio wakwa ndutuma ndeto ya Ngai itasonga. Ula wale ale weka nondu ulei ni uwango utavoa. Ula wetikila avoa thayu akathaua na inewa utanu na muuo wa Ngai kwa sitwa ya Asa na ya Mwana na ya Beba Mutheu.